Bok svima i dobrodošli u našu DM Bio kuhinju. Idući recept vraća me u djetinjstvo. Sjećam se da je nama mama pekla kao nekakve popečke od krumpira, ne mogu se točno ni sjetiti kako je to nazivala. A to je zapravo, kad sam malo odrasla i shvatila da sve ima svoj naziv, to se zapravo zvao rosti od krumpira. I upravo mi je radi toga pala na pamet ideja da vam danas pokažem kako bi se moglo napraviti rosti od batata. Jedan dio sam već prethodno naribala da si malo ubrzam pripremu. Ono što trebate napraviti je oguliti batat i naribati ga na ovoj strani ribeža. Dodamo malo jaja koje ću sada umutiti u posudnici, čisto da se to sve skupa malo poveže. Jaja umutite. Od začina mislim na luk ili mladi luk, ovisno je li u sezoni. A mladi luk će se brže termički obraditi, tako da je dobar jer ćemo peći na tavi. Sitnite ga ovako, ne treba biti presitno. Stavite slobodno u jaja. Kao što sam rekla, osim njega dodat ćemo još začina, to je svježi peršin. Vi slobodno možete staviti i bosiljak, neki drugi začin koji volite. U principu cijelo ovo jelo možete prilagoditi sebi, nepcima svoje djece. Peršin je ovako grubo nasjeckan, to nije nikakav problem, slobodno i njega dodate ostalim sastojcima. Promiješajte i stavite batat, pa ćemo staviti također i sol i papra. Znači jaje nam je stvarno da malo poveže sastojke, ostalo nam ne treba. Malo soli, malo papra. Kreće sezona limuna, tako da ćete puno lakše pronaći ekološki limun. I lijepo stavite koricu limuna unutra, možda čak i naranče, ali super je da ima nekakav citrus unutra. Dobro promiješajte i ostavite smjesu da stoji recimo 10 minuta dok vi sve počistite i zagrijete si tavu. Tava neka vam je ugrijana, međutim vidjet ćete koliko vam jako radi, to vam se naravno visi o tavi. Pa ćete se smanjiti i prilagoditi čisto da ne zagori isti tren kada stavite rostije na nju. Koristite ruke. Vidite da sam ih mrvicu ispljoštila, čisto da su jednako debeli. Tava nam je stvarno lagano ugrijana jer želimo da se rosti termički obrade i iznutra i izvana jednakomjerno. Ako slučajno imate tavu ove veličine a da ima poklopac, to je strašno praktično, pogotovo zbog ovih recepata, slobodno poklopite, brže će se termički obraditi, pa ćete stoga i brže imati svoju večeru, međuobrok ili doručak čak. Super su se zapekli. Točno onako kako sam si zamišljala i kako sam jela od krumpira kad ih je mama radila. Dok se rosti i peku i dovršavaju, ja ću napraviti umak koji ćemo servirati uz njih. Zapravo neću baš tako puno raditi, nego ću izmiješati dva već gotova. Ovaj mi se čini jako zanimljiv, ima paprike, ovdje ima rajčice, mislim da je taj spoj jako dobar sa batatom koji je sladak, ovo je blago kiselo, super. Stavite malo ovog namaza od paprike i konoplje, vrlo zanimljivo. I malo kečapa, znači jako volim njihov kečap, napravljen od čistih sastojaka, je super, ima okus, dobar je omjer slatkoće i kiseline i vrlo ga rado koristim. Obzirom da smo ih pekli na tavi, onda ima svakako i viška masnoće, pa ih obavezno prebacite kratko na papir za pečenje. Kad bi radili ovo jelo u pečnici, ne bi bilo potrebe za time.
možete ih odmah servirati. Još samo da ih serviram. Ovo je odlično jelo i za među obrok, kao što sam vam rekla, i za malo jači doručak, možda vikendom. Svakako super za večeru. A po meni, ako vam dođe ekipa dječice doma na nekakvo druženje, zašto ne? Pokušajte im napraviti ovako nešto, možda se iznenadite. Ja vam želim dobar tek i vidimo se idući put.